Chamanikab Jehovah komwoe kongoi eng betutab rani nekakokonech Jehovah ketuiye kibagenge. Eng betutab rani ketindoi kiboitinik chemitei yu ak ketinye somanet nekitou nelel neking'olole kitabutab Komong nekinetigei eng kwataini nebo somok eng kenyitab 2025. Ko kongoi mising eng biik cheisubech ko kiboitinik chekimitei yu kibagenge amoche kesaa amakitou ongesa Jehovah nesobei koigeny kiwekun kongoi Baba eng saitab koraget. Kisome Jehovah itebi kobotech konech tamirmireng'ung netilil sikobit konetech. Boisiene Jehovah eng mwalimuinik chemitei yu agenge eng agenge. Iboisie asikobit ing'ololji ak kweng'ung asikobit kinetech amu asikobit kenai ak ketuiye asikobit kechobokei yenyone Jeiso amu kakonekitit asikobit ketuiye kibagenge konyabanech eng betut nekait. Kimwoe kongoi amu kingen kele miete ak kwen netomo kokas ng'olyong'ung ako tugul Jehovah kokakinde taing'ung. Ndoiwech eng saini eng kainetab Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Ko kongoi mising abwoti ale konekit konai kiboitinik chemitei yu Evelyn Tarus, Pastor Nyalile, Stephen Aramaru, koboto Pastor Arap Ng'etich nemamitei eng rani, ko ane ko Lilian Masmai. Kongoi mising amu age tugul agenge kotindoi kebeberta nekinetigei eng lesson netai nelen usisiet ak kenai taunet ak sigetab Musa. Ko yoto lesson netai nebo kwataini nekemitei kibagenge ko sikobit komwoiwech lesson yekait sait neng'olole kebeberta nenywanet komwoiwech. Ko mising eng yu ko kamoche atach mwalimuinik amu mitei biik cheisubech mwoe kongoi ko kakimoche keng'alale akobo yoto eng dakikaishek tutikin asikebe lesson. Ko atoche Eva asikobit komwoiwech akobo biik cheisubech chekong'alal eng wikit. Kongoi Lilian mising. Awekwa kongoi akwek tugul chekomi kobotech eng lesson tugul nekosirto nekobo kwatai nikonye akoi nguno ketocho kora kuye kakotachak Lilian. Ko ameche awekchi kongoi biik chekokosubech mising eng lesson chekokimi kibagenge lesson tugul. Ko eng lesson nekosirto komi biik chekoteb tebutik, mi chekolechech kongoi. Ko kameche awekchi kongoi biik, mi chito nekekure Dismas Tuwei kakasir message kole the message in the last quarter of the lesson was awesome. Shukrani watumishi kindly shed some light in questioning lugha. Kome sikowal chichotok mabrochinotok mitei sikowal kiboitinik eng kit nekamwa nekateb Dismas eng yotok. Kongoi Dismas mising koimi kobotech throughout the lesson. Ak Daniel Moiben kamwa notok kole great lesson, end time teaching, very vivid, be blessed. Kale lesson nebo kwang'ut nekokas eng wikit konye. Kongoi Dismas ako iberurake akot akinye. Daniel Tuwei kale kongoi mising eng akwek tugul, onginetkei tugul kibagenge kou notok. Kongoi mising Daniel Kirui, kimagune mie akinye ngoberuren Jehovah. Ruth Chepkorir kale thank you for teaching. Kale kongoi eng kanetisiet. Kale I really appreciate it. Kale ngoberurok Jehovah ngiberuren akinye Ruth Chepkorir. Sarah Mosin kale kongoi mwalimu walimu, very inspiring last day's message. Kale tinye kanetut mising eng kanetisiet nebo let. Kongoi mising Sarah ngoberuren Jehovah akinye. Meeting nyo kasir kora Shadrach Tor, kale I appreciate your teaching. I come to learn and understand this second quarter lesson and found that fundamental issue of contention between God and Satan in the book of Revelation is worship. Kongoi Shadrach ngoberuren Jehovah. Ak mite nebo Koech Hilary ko kateb tebut, mi tebutiet nebo Hilary Kiplagat ko addressen kiboitinikab Jehovah eng yu chekako
kowal tebutik kaker ale koisubet kabisa Hillary kongoi missing koberurin Jehova mesikewolu tebutieng'ung. Mite Walter Ngetich. Kongoi Walter, you've been with us so much. Meche sikowal chito tebutieng'ung eng yo. Ako mite Elizabeth Chepkoech, kale amazing teaching. Be blessed and may God bless you and add you more wisdom. Kale ngoteswa kayanet akobo kanetishet nekakineta. Kongoi Elizabeth missing ako ngoberurin Jehova akinye yeitesetai kibagenge kinetigei ng'oliondotab Jehova. Nahum Jelagat, kale thank you so much and God bless us all. Kale ngoberurin Jehova tugul akale kongoi eng lesson ak kale kibendi tugul kora eng sabat eng lesson nekakitau betutab rani. Kongoi Nahum Jelagat ngoberurin Jehova. Brian Kibichi, kale isubi lesson kale ngondoiwok tamirmiriet kichobegei ak kanyonunetab Kristo. Kongoi missing Brian, kikilgei tugul. Shadrack Kiprop, kale tos kase maonatet bichu. Abwati ale kokas biik eng Shadrack, abwati ale kokas biik maonatani kokinetkei tugul kibagenge kosubkei ak lesson komite biik chekikosubscriben. Ngotom isubscriben sinyoru kanetishet tugul ak abwati ale kokas biik maonatet kokinetkei tugul. Kongoi Shadrack. Daniel Kemboi, kale a great lesson indeed. Be blessed. Ngoberurin akinye. Elizabeth, kongoi missing Elizabeth, kale ngoberurok Jehova missing ngoberurin akinye. Shadrack Kiprop, kale new tangaza by Arab Ngetich. Kongoi Shadrack, ngoberurin Jehova yetesetai ikasech. Gladys Koske, kongoi Gladys, kale amen and blessed. Kale iberurot ngoberurin akinye Gladys. Daniel Kemboi, kale amen. Kongoi Daniel Kemboi ngiberureni ak nebo let ko Josephine Cheptanui. Cheptanui ngoberurin Jehova missing ak ameche eng yu kotomo eng yu komi tebutik chechang chekasirtoe sikong'et sikowal kiboitinikab Jehova chekakochobokis kowal eng yoto. Kameche awal tebutiet nekakateb ka Samuel anan kang'anye Samuel Gogo. Kateb eng yoto kole, thanks so much spiritual teachers, amazing insight basing in lesson 12 while 3 Hebrews were cast into fire. Kale kingewirchi kijanaecho Shadrach, Meshach ak Abednego kingewirchi maat. Kale tos kimyeno Daniel amu ki Ebranindet akine. Ko kameche Daniel Samuel Gogo kalen amwaun awekyin kitabutab Daniel 2:48 akoi 49. Kingen achek tugul kele eng betusiek choto kimite Ebranik ko kiang'wan tugul kingen kitambuani Shadrach, Meshach, Abednego ak Daniel. Lakini kingen eng tai yo kele ki Daniel ko kikakwai boisienyi kakekur ko kikanyeketiem inendet ako kisir test kingonyo nyokowol akobo karwotitoetab Belshazzar ko kikiyet inendet. Ko kingokakoet anyun ko makingen kele kimyeno eng betusiek choto. Mara ko kimi boisiet ko kikakekochi boisiet ko kikimeche ketiem kikakosir test inendet at that moment. Ko eng Shadrach, Meshach ak Abednego ko kimi eng betunoto chekikimwawech makingen ko kimi betunoto Daniel. Lakini ki Daniel ko kimi boisiet neo missing eng betusiek choto. Ko eng mara ko kimakomi Daniel eng kasaratak ko kikiker kityongon mamwawech Bible kele kimyeno, lakini kingen kele kikakolyanye kikakiyet inendet. Ko kongoi missing eng tebutikwok ongetestai kibagenge ako ngotinye tebutik alak komuche obe kanisetab Seventh Day Anywhere sikewolwok amu kiboisie lesson nekergei. Ko eng kasarta nerube atoche mwalimuinik asikobit kowol tebutik chekakateb biik alak eng yo ko kongoi missing otogotin. Kongoi Eva, ambwoti ale ngawo akobo maswali nekateb Hillary Koech. Kokateb kole, who killed Belshazzar? Is it Cyrus or Darius? Who tried the Euphrates? Darius can be referred to as deceived King Cyrus the Anointed. Where do we find in the Bible the king drying the Euphrates? I didn't get it well on the 7 bowls.
Thanks for the lesson. I watched it times and times. You have made me want to sink inside the Bible like the pastors in the lesson. So, kale gingon nekibar Belshazzar, ki Cyrus anan ko Darius. Cyrus ko ingen Bible nebo Kalenjin kekure Kirus. Ako kale kingon nekiyam ainetab Euphrates. Kitos Darius ko king ne tos kele kikiabos anan Cyrus ne ko kikiker eng wikit konye kele Cyrus ko ki inendet nekiilat kale kinyorchin ano eng Bible kele kikiyam ainetab Euphrates ako kale komanyoru komie lakini kale koker lesson konyil ak konyil kongoi mising amu kisoman atya kiwe Bible orit inyoru. So Daniel, Hilary kameche akonin iwe kitabutab Daniel 5 kaite 30 ak itestai eng yoto. So inyoru eng yoto kele kingomite Belshazzar koit igorta eng orit ko netai eng kawalet kidogo ko kimite tai kale ainoni kibune beek is ainet ing'wenyutab city nitok ne kole ko kiseketeche ko kimi chepyoset nekichorane ikere ngap ikere kikichoranat kole ko kikachoran kole sikochoran ole yuto bune tabanut ole bune beek anan keyoche kelelestas ko kisekeyai kounot ko kikimas beekab Euphrates koba saoset koyam yemondoe beek lakini makiyam beek kikimas kityo koba saoset ko keras ko kikairo ako Cyrus kole asiaingian amu kiking'ot emonito anan kile the city nebo emetab Belshazzar kiking'ot kotko maimuchi konyo neya koingian orit ko kiiro biik chu kibo sang Darius ak Cyrus ko ki laitorinik chekibo emotinwek kwak lakini ki allies chokilen eng Kingeresa allies yani koshindos koker kole kimuchi kolya kole Cyrus komuch Cyrus koker kole ipkomosi beek kou yekikakimas atkinye komas koba saoset ko yekakakomas koba saoset beek kobit oret nekayam neingioni nemondoe beek nacham komondoe beek kobendi kosirtoe ng'wenyutab kureretab city koingian as kobwa asikarikab Cyrus chebo Darius koingian orit koingian orit ko ki Darius nekimite nekimi orit chekiba orit ko king'et Cyrus eng sang ko kiitas askarik ko keker kele angamang'otat akot oritu ko ki kembounoto ibwoti kembou nekikabit kele mene tekel eng kile ko kembounoto nekiwas koingian Darius ak ipkobar Belshazzar. Kinyorchin ano akot atindonichu ikere ngiwe isoman history nesirat history nebo emotinwek nakilen kimi Mesopotamia kilya kinyo laitoriat nekisubi inyoru kounoto ko king'et as kap konam kele Darius ko kinam kounotonoto amu kakobar laitoriat kokanam lakini Cyrus nekami sang ko inendet nekinyo as komut akonam emonoto ko yekakonam koek as Babylon ko kimasta nebo empire nebo Peresik amu ki Darius ko ki Cyrus ko
Darius ko kibo Medi ko Cyrus anan Kirus ko kibo Beresik as koek as Babylon koek kakobutyi eunekab Beresik kondochin Cyrus. Kongeba tai yotok as inyoru Cyrus kokere korire kong lagokab Israel kokochi nafasi kolech amache oweke gaa akoi otech hekalut nekikanyor kebounotok koboisie biikab Belshazzar koamisie tuguk chekingem chekikakibune. Kotindiot neo netai eng yotok amoche abet yotok akaker ale kararan kesoman tugul amu kinyoru somanet akekere kele tos inye ndanyone kembout nekakile rani kakinyorchi eunekuk anan kakenyorchi tos konyorchin kirwokindet nenyone tos ng'o noto netokonyone Jeiso nenyone ikere ile mache kechobokei akot akicheket asikobit makinyorchech anan kenyorchech kabila neu Belshazzar matokosikyi nafasi amu tinye atebet nekiker tinye kinyala akenyorchi kele rani kembouni tos ichobot. Kongoi mising. Basa ameche aib akane boroindo kongoi kanetik kowal tebutik chetai. Ameche aib akane tebutiet nebo chito nekikure Dismas Tuwei. Kongoi tupchoni amu tebutiet neketeb. Kamwa ile the message in the last quarter of the lesson was wholesome. Shukrani watumishi. Kindly shed some light on Luke 12:40. How do we count 3 nights that Jesus was in the heart of the earth? Having in mind that he rested on Friday night and arose on Sunday morning. Kami kichongan amwa uningi ale ina magkitabu tablo kay kuya geser nagere luga tamanagay kay tartame lagi na kitabu ta Matayo tamanagay kay tartam. Katebe tukchoni kole une ole kitaptabe tuje somogu agemba ushak somok kemoy kitabone angu angringen kuye kongu amanye nan teptono lagi taptabe tuje somogu gelengi meje so pensé somos ko me tu me ago ngeti be top somos ko pensé somos uju une kemba usek somos ak karo betu sek somos ame gitega walung no genda te butian yamu ina ame te giro gita botapta une so gita te jingo genda giro gita botapta une gogo no legi gita betu sek kalle kingwa Jehova songo tisha ngoni ko kalle kita betu na tai ko betu no boy ko betu no somos ko betu no bangwan yide to no betu sek Jehova betu no bataya ko tasta we ko mo ide ngai te taune ta genga ngai te nyugo mut kala gi gure ga mukte lap ke yet pet agi gure mesunde ta gemboy agi goskoli agi garon betu ta genge ye goskoli agi garon ko ngebi nyo ngai te ni ko sisit kolle ki gure ga mukte inde goskoli no na ki gure ga mukte inde soet gibsongut agi goskoli agi garon betu no boy so gi goskoli agi garon the second day ko ngebi nyo ngai te man somog kolle agi goskoli agi garon betu no somog ko ngebi nyo kay tamana sogole wala agi goskoli agi garon betu no bangwan ang ngebi nyo kay tamana somog wala agi goskoli agi garon betu no mut pero lagi itabeshe igito ngete goskoli au garon ko ba isara ngaliandan ni enga itata goskoli au garon enga iso somog chegi tar cheiso engrerit agonge kay gunda no goskoli besu somog keger ke na mejeso en ko betap ko ngon gas agata sagoi ko magiti kele o gai kinganam jeso kele gi taw ne utaga itishet lagana kami gi tonga ngeger gele ko ngete ko legete te butet ne ba ko mejeso ko gi mejeso en sai so kol ne ba betap ko mut gas yetia kemwa gele kigi kanare nenda kiwa joso ndare mate ko somburto ko lo ko konor amu garik sabato
kimukonyalu ketup kotebi borwek eng murtoinik anan eng murtoiyot ama kikonor eng betutab sabato. So kinyalu kekonor amait sabato. Kwa hivyo kikikonor Jeiso amait betutab sabato, eng notok kikonor eng betutab komut kasi. Tom koe koskoleny asiketoi kiit. So kingele koskoleny nebo kwang'wan kasi koboru kole kaketoi betutab komut kasi. Kobekyin betutab komut kasi kong'ete koskoleny nebo kwang'wan kasi akoi koskoleny kororokto asista nebo komut kasi kobek betutab kwang'wan kasi. Keborwech kole kikitup Jeiso amang'etin amaek betutab Jumamos, kikitup komut kasi. So kiiti karonet ak koskoleng'utab kwang'wan kasi kemboi akoi ak betut tugul nebo komut kasi ko betut agenge kosubkei ak kaitetab bukuit. Koek notok betut netai kotom koek sabato komi kekonori Jeiso eng murtoiyot. Kobois koskoleng'utab kwang'wan kasi kemboi tugul akoi komut kasi karon ak kong'ete komut kasi karon akoi komut kasi koskoleny ko betut agenge komugul notok. Kong'ebinyo kong'etegei komut kasi koskoleny kokakekonor Jeiso. Ikas kele kiba kobo korishek kowektagei kole kochop mwanik ak nyamdutik asikowek nyokoil Jeiso. Lakini kale ing'ep komite oret koek sabato ipkomuny kou ng'atutietab sabato. Koek kas kakoit sabato koskoleng'utab komut kasi kokakoek sabato nebo Jumamos mutai ng'ololi kabautik kele Jumamos mutai kokatou kakaira komut kasi. So kotoeke kemboutab komut kasi kemboi ak Jumamos tugul bet ko betut age nebo oeng notok. Komi Jeiso kererit korwei kong'etegei betut nekotai nebo komut kasi akoi betut nebo komut kasi ene Jumamos komi Jeiso kererit ko betut nebo oeng. King'ep koit koskoleng'utab Jumamos kobek betutab Jumamos eng yotok kotoeke nebo Jumapili. Ko kitoeke betutab Jumapili eng koskoleng'utab Jumamos amu kiek koskoleny akoi karon. So kotoeke Jumapili eng koskoleny. Komi Jeiso kererit eng koskoleng'utab Jumamos. Ak eng karon Jumapili kong'et Jeiso. Ngomusto kobo karishek kebendi kekerei kererit koibe mwanik ak nyamdutik kochundoi kokakong'et Kiptaiyat. Eng notok koyomyo betusiechu manasarli kiit saishek kele kitebe Jeiso saishek cheteji kele amu mang'alale Jeiso saishek bukoi saishek lakini king'alale koskoleng'ut ak karonet ak kosubkei ak ole kititoi eng bukoit. Eng notok ko eng nwokindo ko ekosiek chotok kimi eng komut kasi kererit, komi eng Jumamos kererit, komi eng Jumapili kererit, nga ki eng nusu nebo Jumapili ko eng nusu nebo komut kasi lakini ko betut komugul notok nekakiit eng yu koskoleng'ut ak karon, koskoleng'ut ak karon, koskoleng'ut ak karon. Kongoi eng tebutik chotebei ngondoiwek Jehova koberurok yekitesetai kinetigei tugul. Ameche ateb mwalimu age nerubei. Kongoi mising arap Marwak en Lilian akeba nekowolu tebutik. Kameche kityo ates in taunet nebo arap Marwak. Kaitet nebo betusiek kesubi leu kaitetab Yahudik. Yahudik ko kiiti koskoleny ak karon koek betut agenge. Koskoleny akoi karon betut agenge. Ko ngororokto asista ingemwa rani betutab rani ko Jumapili. Kemboutab Jumapili kakosirto. Ko kakosirto kimi nguno betut nebo Jumapili. Ko ngipkoite koskoleny nebo rani kobek Jumapili kotoige Jumatatu. Kole kikiitito kokiit komut kasi kembout nekibeku amu kabek betutab kwang'wan kasi. Konyo imenindo nebo betutab komut kasi kekure kembout agenge. Konyo betut nebo karonetab komut kasi kekure betut nebo asista agenge. Ko nguno kembout agenge ak bet agenge kekure netai. Koit betutab sabato konyo kembout nebo sabato
ko kingonyo kembao nebo Sabato koek nebo aeng koit koaro nebo Sabato komi Jesu kirerit koek betut nebo aeng ak kembao nebo aeng taikeske Sabato koskoleny koek kembao nebo Jumapili koek betut kembautab somok koech betut amu kale kerir emet ko kaech emet betutab tai nebo wikit koek betut nebo somok ngiit ko rahisi nea kembaut nebo komut kasi kembautab Jumamosi kembautab Jumapili ko somok karonetab komut kasi agenge karonetab Jumamos Sabato aeng karonetab Jumapili somok tos ui ne eng yotok mekuye chito ile kembaushek somok betushek somok nakabalilian ko kate kangotep chicho kole ngo nikiboris kaimwa lelian komie ameche amwa kityo kamasetab oinet melen kikiyam beek melen kiboisie laitoriat kimnotet nebo sokeinotet koyam beek chebo Euphrates cham beek chobo Euphrates nebo kongut lakini amu kimas oinet komasta eng luguchom kobune oinet koyam luguchom kobune beek ko kingoyam luguchom kobune oinet eng sirutik isomani eng kitabut nekikure Early Civilization ngisoman kitabut Early Civilization inyoru Mesopotamia nemwoe akobo Babylon nikibo tai nekinyokonam Medik ak Perisik kayametab oinet ko kiyai laitorinik aeng chekikoshindos chekikure allies biikab Medik Medians ak biikab Persia ko kikokoshin eng kimnotet nebo asikarik kepinduan serikalit nebo Babylon konga ikorta nabo kemboi amu kingomas beek in Cyrus kongetak asikarik eng sang konyo Darius nebo Med akonyo kobun oinet konye nekakoyam ak ipkoba ko ipkonyor Belshazzar komi ikorta isire ngalek nyumbainat yun koyotok is kurgotik akobo asikarik akobar Darius laitoriat kongomitei ko Darius kobwa baunik chebo Cyrus ak asikarik ko amu kikemut inat amu kakebar uni kimwochigei ichegei lazima kimi kile kimuche kekurte ki sikokas kole kakenyapat kobwa asikarikab Cyrus anyun kong'etai Cyrus konam emet tugul nebo Babylon konyapan emet tugul nebo Babylon koboto lulenik ko ngomong'u Darius ingo kokakobar muswek chebo biik kong'ete Belshazzar laitoriat ak kandoik chun tugul ko ngomong'u ngo ko kikenam baunatet Cyrus ko kikonam baunatet konam koboto lulenik chebo Yahudik chekikakinam chekimite Babylon notok amune neikere ile kingakomwa koker Cyrus koek inendet nekoek sorunindet kosor lagok chebo otwognatet chebo nyalilda amu kimwa kole kikonyalile bichu kikonyalile biikab Babylon kenyisiek chechang amu kakoit baunatet age kobor kole kakityach icheket notok kikisir kele Cyrus anan Kyrus nekikiil ako mami laitoriat nekikimwa eng sirutikab Jehova nekikimwa kele laitoriatab bororiosiek nekikiil tebutienyu komi ng'ang'utiet 16 koitenyi ko 13 katebin tupchoni kekure Walter Ngetich kongoi Walter kale bo kamanut anan bo kwong'ut kwotaini amu bo maunatet tos ng'o mautietab lembech nemite ng'ang'utiet 16 koitenyi ko 13 19 ak koitetab 20 tos apostate Protestantism anan choronok chok chebo mega angedale imuchi itindai walutiet kidogo eng arab Ngetich yu amache asoman kurgoni kale eng 16 kaitenyi ko 13 ingisoman komwoe kole ngorok eng 16 kale kiakas kutit neo nebunu hekalut kolejin malaikaisiek 7 oba orongyi emet tabok 7 chebo neregekab Jehova ingimite 12
kale girong kimalekayat nebo lo tabeni ainet no noto ko Euphrates na kimwa akiyumgei kiyomyo beekchik sikobit kochobok oretab laitorinik chebunu kong'asis. Na ile kit nekakimwa Daniel nebo laitoriat Belshazzar kong'etei Cyrus koyam beek amu kimas. Birutiet nebo lo eng kwenutab birutik 7 koyomi ainet nebo Euphrates. Kongoyam kole kamwate sirutikab Jehova kayamet ing yu komelen keyam beek ing maunatet ko biik. Ko biik koboru kele bitu laitorinik cheindochin biik komakotindoi kimnatet biik komwa ki akokas kityo kit nemwoe laitorinik. Kongomwoe sirutik kole keyam ainet nebo Euphrates komelen Euphrates nebo ainet nemiten nguno emetab Iran ak Iraq. Kamwa eng maunatet komwoe akobo biik chebo kong'asis. Biik chebo kong'asis ko biik chebunu tokwek tugul amu maunatet ko kikiyonye beek. Kotionyi kokamwa kole keyam ainet kale kochobokis laitorinik chebo emet. Kale kochobok oretab laitorinik chebunu kong'asis. Kong'asis nebo baunatet nebo ng'uny amu kong'asis ngimwa sirutikab Jehova kole bunu torornatetab Jehova akai kong'asis. Kongomwa kong'asis kokanyokonam tuguk chekobo Jehova kobo icheket. As 13 ale kioker tamirmirik 3 chemurwonen chebunu mororojik cheu mororojik chebunu kutitab maswetit ak kutitab tiondo ak eng kutitab maotiot nebo lembech. So eng birutiet neb 7 kakoyam ainet kobwa biik ainoni kokebor kole kanam biik chebo kong'asis tugul kokwong'so akoshangaan chi tugul kole ine nekaak. Koba laitorinik 3. Kutitab laitoriat netai kong'ololi kale u mororojik. Ongen mororojik kole makashindos. Ako ngowir mororojit age ing yo akong'et age eng yun kotindoi kashinet mororojik chotok amu bee sautishek chekawirgei ing ng'usere. Ako akingiwendi ng'usere ikwong'e ile lene mororojik chu. Mororojik chu kamwa sirutikab Jehova kong'ololi ng'oliot agenge. Mororojit netai kale komang'une kutitab maswetit dragon. Maswetit ko setani. Ne inendet kotetei ak kikotet kong'ete tai kwai boisietab Jehova koek nematilegi. Amu setani nekikimut Adam ako setani nekikiturur eng kipsengwet. Ko setani ni ko maotiot nebo lembech. Inendet setani ni ko maswetit nebo keny nekikure erenet ako setani ako ainet. So boisioni nebo mororojichu kondochin maswetit. Nebo aeng kale eng kutit age neu mororojit neng'ololi ku mororojit ko kimang'une eng kutitab tiondo. Tiondo eng maunatet kokesoman komie ko baunatet. Ako ngesoman kerikyi akobo tionyi kekere kele tiondo nemi yu ko tiondo nekaboisie baunatet nebo serikali ak baunatet nebo ng'uny. Amu ngisoman nguno ng'ang'utiet 13 ikose kele kimong tiondo nekimong'une ainet. Akimong ko kiu arwet nebo kechir. Ko kingoendi kotindo arwetab kechir ko kitindo kuinoik oeng. Kuinoik oeng ing chu chekasir sirutikab Jehova ko baunatet netindoi kalyet. Ikere nguno eng emetab Amerika ketindoi parties oeng. Ketindoi Republican ak ketindoi Democrat. Republican kotindoi tuguk cheiyoni.
protest ingin kebeberta nebo democratic komi tuguk chebo katiaget chetindoi kongolole sirutik chebo Jehova tiondo nikimangune ainet ko kimangune kwenutab biik nebo unotoni kotindoi kuinoik oeng neiboru kele tindoi kimnatosiek oeng chemite bounotonoto achek chekimi America kengen bounotosiek choto oeng chebo Republican ak kengen chebo Democrat kongondois nebo Democrat komi tugukchik kongondochin biik Republican kotindoi tugukchik yete kotesetai bounotonet tiondo komong tiondo nebo somok nekakikure nekakerkeit ak mororojet nekaineni kale kamangune kutitab maotiot nebo lembech angen ale kateb Arap Ngetich akobo maotiotab lembech maotiotab lembech ko Ingereza kekure apostate Protestants tugul ko chikimangune Catholic ak kiesho ng'alekab Papa netilil nebo Rome ak kingoesho Catholic ng'alek en biikab Protestants komong imunyi Jumapili moistogei en Jumapili nikimwoe biikab Papa amu king'at ng'atutietab Jumapili komuny chitugul komong Protestants komatakomanda sang kotebe betunoto nebo Jumapili apostate nekanyokomwa sirutikab Jehova maotiot nebo lembech ko maotiot nekanyokoboisie ng'oliotab Jehova kekure tindoi kiy nekikure tamirmiriet tindoi charismatic movement tindoi spiritualism amu tamirmirioni komakose chi kose tuguk cheindochin kimnatetab maswetit ko kito neaakse eng emoni nguno ko America koketindoi grupit nekikure evangelicals ko evangelicals ko kaumetab ecumenical movement grupit nebo biik chebo dinishek cheterter kotindoi kimnatet ko apostate ni kotindoi kimnatet en betusiek chebo let amu icheket maotiondoni netun kotindoi kimnatet nemwoe akobo betut nebo tai nebo wikit neking'otei nemaiyole ako maiyoldoi kou ng'ang'utiet 13 yekakwaak kounotok kosom toretet bichu maotiotab lembech kosom kimnatet nebo America kolechi otoretech sikobit kenam bounotosiek tugul chebo emet kokasit kimnatet nebo tiondo ko tiondo eng kebeberta age ko tiondo ko bounatet nebo kanisa nekikure purple nebo dini nebo Papa ak dini nebo serikali koyokoito kimnatetab America kole makimuchi kendochi ng'alekab kanisa kokochi Papa netilil nebo Rome ko ngokochi Papa netilil nebo Rome keng'at ng'atutiet nebo betutab tai nebo wikit nemaiyole ako maiyoldoi iboisiei betusiek 6 ako betut nebo tisab ketoi betut kong'ete Jumatatu ako Jumamos kebois Jumapili koek betut nebo katiaget eng chitugul ako iku lazima eng bounotosiek tugul chekisobe eng emoni kongoi ngemwa kit kunoto Kongoi missing pastor agere ale kakwo sait ko keyoe introduction eng lesson nebo akemwa kele lesson nebo quarter ini tugul kesomani eng kemite kitabutab Komang'u ne notok mite abwoti ale ko eng taunet atya iwe Komang'u eng biik alak ko missing ketoche amu kakitou quarter obe kanisetab Seventh Adventist ole nekite sobe kibagenge anan onyoru akot lesson ne wendi ak Bible ak icheng Bible neng'ung'et makisomani lesson inegei kicheng'e eng Bible kesomane eng yotok sikenyoru kibagenge eng agenge ak keelewan agenge ak ketebe tebutik amu kakile mwae Kingereza kele iron sharpens iron yani aiwet keshapene koita age yani kile chumayat age sikoek keeku sharp ko kongoi missing Lelete karnet ko nguno kemeche keyai kou notok ako missing ko sikeker amune sikeyoe tuguchutu anan amune sikeng'ololi amu nyone Jeiso konekit aketinye sait ako chitugul kemeche keeku yani
amu magoi labat betut neilen kanyo Jeiso kakikut kiriaget tupchosiek cheamache keelewangei yoto. Nguno igere akot biik chobendi korwae kortau koyae mchezo inyoru kolabati kobendi igere kowendi mulima na mabonde kowendi kolyon kila karon kingete karon kibingete ikilere kanyo kosirto ano amu labati ingen kainaik kwak ko kenoe nguno yu akichek ketaune. Sasa nguno ameche kityo ngokea introduction nebo lesson nebo eng yutok ko kisire sirindet mwalimu eng Andrews University nekikure Jiri Mostala ko professor nebo rurutiet neos komite sukulitab Andrews University nemite America. Ko inendet nekisire. Ko eng yu eng lesson ko usisiet anan ak taunet ak siketab Musa ole kakiker kakibe nguno yundo bo taunet ketaune. Ameche kesoman kityo kurget netaunegei nebo metit ko komong'u 2 koitet 23 akoi 25. Eng yu lesson ngimite wikit tugul isoman komong'u 1 koitet 1 akoi 22. Taunet 37 akoi 20 koitet 26 akoi 28. Taunet 39 koitet 2 ak ikwa iwe 21. Boisionik 7 koitet 6. Galatiek 3 koitet 16 ak 17 komong'u 2 koitet 1 akoi 25. Abwoti ale kakem ko inyoru yani ole mitei ng'olyonito keng'olole kolen kitabutab komong'u 2 koitet 23 akoi 25 ko kurganato kokale ak yekingobata betusiek chechang kome laitoriatab Misri akitikenso eng ng'wonindo lagokab Israel amu otwognatet ak keririo ak kiit rirekwak oldab Kamuktaindet amu otwognatet akikas Kamuktaindet tigenonikwak akibwat Kamuktaindet kayamisenyin nekikeyomisyi Abraham ak Isaac ak Jacob. Akot ngeteshi 20 kole akiker Kamuktaindet lagokab Israel akinai Kamuktaindet kiit neu. Ko eng yu kitabutab komong'u kekere kele ne nekekere nekemuchi kenyoru eng somanet nekikere eng kwotainik. Ikere kitabutab komong'u komwoe akobo kainaik kale komong'u kimong'unono kesoman kekere kele kimitei komong'une wei kenyoru lagokab Israel kokikakoba kobwa Egypt. Ko ngekere eng kitabutab Taunet 46 akoi 34 koite 34 kenyoru kobwone lagokab Jacob koboto Jacob ak lagokchi ak lagokwak kobwa Egypt amu kimi Joseph tayari amu kikaalda tupchosiekwak kokabwa kale ki biik 70 chekibwa tugul chekibwa akoi yundo. Ikere biik 70 komatya sinye lakini engeba engen Biblia 70 ko kale ko complete kokibwa akoi yundo ako kitebi man kikochi Joseph ko kikikochi ole menye. Inyoru Joseph ko kiteb kinyokotut komut chetupcho ipkonyor laitoriat ko kiking'at Joseph tupchosiekchi kolech ngetebena kele ong'o one boisionikwak ko kilech omwa ole achek ko ki biik cheiyoki tuga ko kisokokikochi komeny ole kikokure Goshen ako icheket ko che yani kisose ko iker ile kichop Joseph kokaker tai amu ikere eng yu kakesoman kele kime laitoriat ako kiutye laitoriandanoto kole kimite Joseph nekimite netupcho ak bichu kiutye
ko kikiker tai. Ko nguno ikere ile ing yu mi kanyalilet, kikinyalil, ikere ile kakius biik, mi biik che kikitaban kele chu kocho keus alak, kebire alak, kiketiach alak. Tos ngiker ko kiicheket atkinye ak nyu ra, tos imiten neilen kikotechatiech alake, tos kikesasin, tos kikinyalilin. Ngot ikere kounotok ko inyendet anyun ko lesson neking'ololen, amu kikere konyek kekertoe atindiotap lagokap Israel, ko kibwa kocheng'onu amitwogik, kakobek amitwogik. Ko ngot imite kounotok ko inyendet nemeche keng'alale eng yu ak ketindoi kele kamang'unet neki akot eng nyalilda ko kakas Jehovah ng'wonindo neikere. Kale akot rirek kongen Jehovah kole tia chekamang'une konyekuk. Kere Jehovah ako kikas Jehovah rirekwak ako kinai Jehovah ole uu. Kibwat Jehovah kole kikokochi kayamiset Abraham, kokochi Isaac, kokochi Jacob, kolech akoi tun awekta. Ko anyun koit anyun kele kilya kikochi Jehovah lagokap Israel kowekis. Ko inyoru eng komong'u agenge, koitet agenge akoi tisap anan akoi 11. Amache asoman akwai kitiongon amune mi maswali nekateb sirindet kole ne imanda nekenyorune yu. Ako ki atebet nekikatepto ano lagokap Israel atkinye eng betusiek choto. Ako eng yu ko ne netos kikere eng yoto. Ngot komiten laitoriat nekiutye, kiwo kot koutye iman akomite history chekesire, ko eng yu ko tos koit kounotok. Ara ngesoman kitigin kale kakemwa lecho kile chu anyun kainaikab werikab Israel chekiit Misri. Eng kainet ko kimwa kainaik koboto Jacob, Reuben, Simon, ng'o. Ko ngiwe koitet 8 kale akibit laitoriat age nekibo Misri. Kakoit anyun kanyokomeng'is, kikakikochi nekimakongen Joseph. Akilenji biikchi okero chang biikab werikab Israel kosirech ako kimen. Ikere kakoro kole kakimen, kakochang'a, ki biik 70 chekikabwa ako kitesokis. Ko ikere kale Jehovah konech kekimekitu, akot ngemite nyalilda ikimitu koimitab Jehovah, komite Jehovah, komi Jehovah. Akot nda kait nyalilda neune komite Jehovah. Kenyoru kesorwech, inyoru Jeiso nekinyokosorwech akot nda kikakenyalil sekolya, inyoru ile eng yu kait Jeiso ak kinyokosorwech, mite oret nekesorwech. Matikergei amatikile akot ndeile kakenyalilin, mi Jehovah amu kakeker Jehovah nekose, tinye rirgei, ako Jehovah newektoi muketut. Akot ndomite kakele kakemutin ibiyai ku otwogin ku nguno lagokab Israel chekiba koek otwogik achecha tupchosiekchok, inyoru kora oret neyoe Jehovah asimandae ku yekikochi lagokab Israel komandae ano, kimandae oinet nekiyam oinet. Kakemwa atkai kele kikiyam Euphrates, ko kiyam Jehovah koyat akomandae, ako kimanda, ako kingobendi yanit kwong'utik chekiyochi Jehovah, akot akicheket koiwech Jehovah kwong'utik. Ako yekakouit kolya komakoi temene Jehovah koterter kenyoru koit Jeiso keit Canaan kou yekiit lagokab Israel. Kakenai kele kang'wan sobet, ng'wan amu kimakoek rahisi ngeker komandoi eng Egypt, kakenyalil, kakete. Akot nda Musa nekiui kotet, kipkomwa kiyochi miujiza lakini
kiit koterter ko tupchosiekyok ongemuite ak keterter keker konyekyok Jeiso amu mite oret amu kose Jehova agoi koit kemandae Egypt kot keit Canaan ne noto Jeiso neimutech keit yotok. Atoche mwalimu nerube ngot komite kiy nemache koteshi ako tesetai yotok. Kongoi mising Lilian eng taunet tau lesson kisisini lesson nitok lesson nebo komangu kitabutab komangu ko akekas kanetisiet neo nekakonet Lilian kakiker kong'ete Abraham ko kosich Isaac ko ngap kosich Isaac werik aeng Esau ak Jacobo ko ngap komi yu kotoi kwalda Jacobo eng ane Esau etunatenyi kwaldochi Jacobo ko kabun oretab kamet eng oret ne berber nebo kanyo kwaldae korok in subuk chekale kangwalaget Esau ko ngap koya komatindoi matokonyor keng lokot nyokonyor Jacobo kakochop subuk koleji ngena subuk koleji Jacobo bate kono etunatengung kwalda ko koleji etunatet ko ne koib Jacobo etunatet eng oretab subuk chechegei ko keker kora ko kawalaget Esau kowek Jacobo ak mama nenyinet koberberis ak koeny artet ak kolach ngorietab artet ak kowechi kwan koleji Esau ak eng yotok konyoru kaberuret ko ngap koit Esau ko kakikoito kaberuret kikoi Jacobo as kotoi komwe Jacobo kolabat ko ngap komwe Jacobo kolabat ko kenyoru Jacobo as eng tai olin ko atindionnyi nekoi nekingen kenyoru as kasarta nekikwete ak malaikayat ko ingap kokwet ak malaikayat as kot keng'ojol ngoret ko aje kolen mabakaktein akoi ng'etimwowo ile ng'o kalo ngap ng'ojol as ngoret kale ketebe kele chi ng'o as inyendet kale ko ingelele kingolabati kotindoi ng'alyo nekang'et eng gaa kole Esau ko kimeche kosik komwa kole ma Esau anyor Jacobo lakini kimwochi eng yotok malaikayat koleji Jacobo ko ingap kole Jacobo kobor sikunet nekisik chichi kekure Jacobo kelechi makekuren Jacobo rani kikuren Israel kameche amwa kole amu betutab kwen Jumatatu nekinetigei komwoe kole ole kitaundagei atindiot ko nitok abwarwo kole kitaundagei atindiot kotoi atindionde kekure lagokab Israel eng kasarta nekale Jacobo eng yu kikureno Jacobo komwochi malaikayat ko akeng'ochop ko ngap komwa kole Jacobo kelechi kikuren Israel kingap kekure Israel as kosich lagok kosich werik 12 ko ngap kosich werik 12 koboto Joseph koboto Ruben koboto chutugul kakomwoi Lilian keker atindietab Joseph eng yu kabit Joseph koek chito neirwotitoi koek karwotitoin kolen kwarwotyi lagat kong'urukyin ak kecheik 11 akomi asista ak arawet koleji kwan nengiro ile tos kikutungyin iman ak murechukuk tugul ak mama neng'ung komet ak ane koek oret nekiboru tuguk chebendi kobitu eng tai kiro kowendi kocheng'oti kokeyokto kwam koleji kiro werikyun kaba koyokis kenyoru Joseph kekeroni werikyun kole oroni as chito neirwotitoi komeche kenam as kebaras ngiro kole wendi karwotoenyi nyokowirchi keringetab kele ongebar kole in Ruben achicha makoi ngebar bikyok ongeng'eti onginde keringet kityo sikome kityo kondoi Ruben kole kekas eng yo kande keringoni awaitegei banam awekte kwakab kwandanyi awekyi kwan kong'ete komi munenet komite keringet orit kobit biik chekisirtoi cheoldoi biik kole Juda inendet Juda katoen kebar ne chichi eng keringet sikomaname korotik buch ongealdechi kwo kealda Joseph komanda eng emenwa kealdachi olimbo Egypt keker atindietab Joseph komite Egypt ko lakwet nebo Israel kotom kobwa lagok chumbo Israel tugul kobo Egypt ko kaship kondo Joseph kokialda inendet kale kingap kealda ipkoek chito neo eng olin nebo Egypt amu kindochi Jehova inendet kiboisie Jehova inendet
ameche kesoman eng kitabutab Taunet siro etunetetab Joseph amu saishek kirwai kokale eng Taunet 41 koite 41 kekere as kito nekap kikochi Joseph eng yu kokakwai tuguk cheechen eng olindo kala kilenji anyun Farao Joseph kero kandeini bo emet komugul nebo Misri ak kinemune Farao eunyi beteinyi nebo ngokset akonde eutab Joseph ak kolelesonji inendet eng ngoroik chekororon chebo katanet. Koiteni ko 42 kaita somok ak kikochi Farao Joseph kolany karinyi nebo oeng nekitinye ak kiboldos biik eng tainyi kolen kokutuny ak kiinde inendet koboi emet komugul nebo Misri. Kikikochi Joseph koek bounindet amu kajunda akwai boisiet eng oret nebo kwongut kale kikochi inendet koek kondochi emetab Misri. Kingen atindonoto tugul kameche kityo akonak background nebo atindiot. Kalas kinga kakongetin kikochi Joseph koboi emet, kakikochi betejot, kakikochi koboi kakoek namba nebo oeng. Mi laitoriat ko netai Farao kong'ep korum nebo oeng ko Joseph ko kakikochi etunotet neimuch kokon amuri nebo kit age tugul eng emetab Misri. Nayas ile kakonde Joseph kolimbo Egypt akong'et Jacobo nekekure Israel ak lagokchik chun 11. Ng'olyondoni kale Joseph tun kino 11 kechek 11 kaker kechek 11 ak arawet ak asista ko ngakomech kosulda ng'olyonoto kang'et ng'etik chun 11 akomite kwan ak kamet. Anyway, kale kicham laitoriat Abrahamic kinge kakoitas kasarta nekakong'etin sikoitu lagochu ole Misri koek kamwoe Lilian kole kibit rubet aingap kobit rubet neo ko ngoitu kobit rubet eng emet komugul ko kakwo Joseph ipkoek governor nebo emetab Misri. Kapkoekundone Joseph kap korwotyi laitoriat korwotyi tuga tisab cheechen yeitya kobwa tuga tisabu chemengech chesiokityotin yeitya kwam chekasokityotin chukoechen kokwong laitoriat koldene ng'olyondoni king'ep komwa Joseph akou oleu ng'alekab karwotoonotok kokikimwa akine Daniel kokiboisie Jehova Joseph akolas bitu rubet bitu korok kesutik chekekese kabisa kenyisiek 7 ak yep kobata kenyisiek 7 kobit rubet kenyisiek alak 7 chebo rubet nebo kwong'ut nemami amitwogik emet. Ara kiyoe ne kole kanyol kekol beek ak kekonor eng kenyisiek 7 kekonor eng chogesiek tutun koitu rubet komitei tuguk cheyamatgei kobek kenyisiek 7 kole laitoriat ng'o chito age nekergei ak chichi angakomie nito nemuche kong'etin kochop inendet kasit nito kikochi Daniel as ko ng'ene Joseph kondochi emoni ak kekonor beek ak tuguk tugul kekonorchi betusiekab kemeut. Kingap koit betusiekab kemeut komanda kemeut koit olin mpaka koit emetab Israel. Yes, olin mito ko Jacobo koit asin emetab Kanan olin ko Jacobo kele asin nyolu as kong'etin kebe kecheng'ate komwachigei Jacobo ak chun 11 kole kikong'et rubet kebwa as emetab Misri kecheng'onu amitwogik kong'ep keitu ko Joseph ne inendet neo nebo Misri ako inendet nekoito amitwogik ak kila kitu. Yuto kole katuye Joseph werik chebo arinywa chun 11 ak eng let ko kitet Joseph tetutiet kot komuch komut icheket kobwa emetab Misri kemut kwan ak lagok chetupcho tugul. Kingen atinoto tugul mameche achut orit kong'akoit lagokab Israel kakoit as Israel inendet Jacobo ak werikyik kokakimut kobwa olin kong'etege emenwa akoi emetab Misri kobwa as koek lagokab Israel chutok chekanyo kobwa emetab Misri. Akinyi kecham as laitoriat bichu amu biikab Joseph amu kichame Joseph kechamda biikchik kerib ing yutok ak kekochi kit age tugul nekararan. Kole Lesson nga kitoi Joseph eng ng'wonindo ko kale eng oretab kealda ak keyochi tuguk tugul cho ko kale ne nekitoret inendet eng sobenyi ak borotet nekinyor eng olimo Misri
komwoe kitabut kityo nebo taunet sosom ak sogol koitenyi kwoeng komwa kole akimi Jehova koboto Joseph ak ki chito neiberurot akimi kotab kiptaendenyi Misri Misrindet koitenyi kosomok kole akiker kiptaendenyi kole mi Jehova koboto inendet akiberur Jehova tuguk tugul chekiyoe inendet chekiyoe Joseph. Kit nekitoret Joseph ko kimi Jehova koboto inendet ak nesire ko kale kiberur Jehova tuguk tugul chekiyoe Joseph. Kale ak kichamak Joseph eng inendet ak kiboisiechin inendet ak kinde Potiphar inendet koek ribindetab boisienyi ak kinde tugukyik tugul eunekyik. Kero chichi laitoriat nekikure Potiphar ko kale kindas konde Joseph kobai tugukyik tugul. Eng notok kale kiberur Jehova tuguk tugul chekiyoe Joseph kale akiberur Jehova kotab Misrindet amu Joseph koyesomon koiten mut ko kale koiten mutu kale akiberur Jehova kotab Misrindet amu Joseph koboch yikingobai konyi ak tugukyik. Kero so kikiberur kap Misrindet amu eutab Joseph. Eng notok kocham Misrindet lagokab Israeliek chetupchosyekab Joseph yekingap kobwa emoni Misri akorib koib special people. Kale kitestokis anyun bichu koiyo akochang'a kale akoi koit kasarta ne kang'etin nekango komito laitoriat Joseph ko lekanyo tauneke ng'alekchi karyaigei ko kawek laitoriatab chepyosetab laitoriandani akowekchigei Joseph kolabat Joseph kole mamuchi ayai tenge kiteni ayachi laitoriat amu kikono tuguk tugul aboi eng konyi lakini makono kwondonyi. Kole kwondonyi ajija mami laitoriat kai sister lolo ndaga kiyoe betab kei eng oret neuni ko mami chi nenoe lakini kole Joseph memuchi ayai kiteni ayachi laitoriat. Ongen atindiotab korebei akot en kwonyoto ngoriet akolabat Joseph. Kotoi kas king'ap kanyi kemwochi laitoriat kouto lakatoi keyas usisiet nebo Joseph ak ketoi keuswakab Israeliek. Kakinde Joseph korkoret. Eng korkoret eng koitenyi 21 ko kale ing'ep koit korkoret Joseph ko kale kikicham Joseph kora eng olimbo korkoret chitab korkoret ak kikochi koek bounindet neimuchi kobounis eng olotok. Ki chito nekimi kendochin, kimi chito yani kikini kanam kobo kwong'ut kosuldoi korot age tugul eng oret kale koek tetindet nakakikochi koek kandoindet eng olimbo korkoret. King'aa koit tuguchu tugul Joseph kalas koit kasarta nekamandas laitoriat nekibo tai noto no kingen Joseph koitas laitoriat nekakile laitoriat nemingen Joseph kuyekamwoe Lilian. Koitenyi eng komong'u agenge koitenyi sisit komwoe ng'oliot neuni nekale kale akibe laitoriat age nekibo Misri nekimakongen Joseph kale akilenji biik chikokero chang biikab werikab Israel kosirech ako kimen onge ngomen chi anyun si matesokis ingele nga emoni kimito akot akichek ko ngap komeche kotobotos kidogo kokere biik chetuen ngap kemite ngiro kotab biik chetuen ko ngiamite supermarket ko ngiale tuguk inyiti katit na kiale tuguk kanye kabisa ko ngiap ko nyumindet kondo tuguk aeng somok ile ingo ne jibe ko tebena ole ibitare nyu tugul ile jini ibote kole nyen babetu chakatele nyu kitenge kityo abek obi katangu ingwong ibwati kuinendet ndalo aeng kwaje ko kisere kinde lago mut kinde somok kinde angwan kinde taman ko ngibi alesi ngere katin nyu kakon nyu konyi ko ngonyi ju ko kitagenge ko nyone ne ak nenyine ne sokoti aeng kole somok ko kon ya kitla kwatenge ne tindo ko nga ko kere kwanyo kole nga ko tuite mon nga ko bare bijo nga bajanga kero ko kiuni to ne kije kole kiu kasarata na kigere kole nga bajanga bije bin Israel anga ko muje anga tesogis ko yo kalas konyo laitoriat ne mengen atin jo tugul
nekikwai Joseph eng emoni Misri kongetege rubet tugul akoi komengen ngele kiji jo kitepte kole mameche anai ameche kityo ngon kiro kele ne nekeitei bichu ngeboisie ngomnotet kemuch kikesu bichu kotko matotisokis akomuch eng betusiek chemi tai kokeyomyogei ak bunikyok. Konyo laitoriat nekekure Amos. Ko laitoriandanito tai kokale kitoige eng kenyitab 1580 akoi 1546. Nebo kongyap kobata noto kikure Pharaoh nito. Kiale kinye nga ko kingele laitoriat president nenyonet Daniel Arap Moi. Ketebe kele Arap Moi nebo Uganda ko ngakwe. Ngo Arap Moi nebo Uganda. Ero so komu kikibwati kele ngele Arap Moi kuwo kele laitoriat nebo ngele Arap Moi nebo Tanzania ko ngo. Takilen president nebo Tanzania ko ngo. Ko ngele Pharaoh komakile une kami chito nekekure Pharaoh asikomite age nekekure ngo kalia ngele Pharaoh ko akimwa kele president. So ngele Pharaoh ko nguno kikile ki Pharaoh ini kikure Amos ko nekinyo kinetai nekimong'en Daniel kotaunege 1580 akoi 1546. Konyo Pharaoh nekirup notok nekekure Amenhotep netai koboiunis eng kenyitab 1553 akoi 1532. Nitoni nekinyo kotoi koiwei lagokab Israel. Yeityo kole okochi boisiet neo sikotoi simakomuchi kotesokis bichu kosukishe. Okochi boisiet nekim. Ko ngap kobata notok koit nekele Thutmose netai. Kotbounis eng kenyitab 1532 akoi 1514. Pharaoh nekikure Thutmose. Kale ko unitas nekinyo kongat kole kebar werik tugul. Kisiche werik kebar werik mesomwawech mwalimu nerubei akobo chepyosokab sikisho chekikangat kelechi ngonyo werto obar ko ngonyo tie okochi kosop komeche sikokonech ing yoto. Chichi kikure Thutmose ko cheptonyi nekikikure Hatshepsut. Ko chebotok ko chebik kiip konome Musa nekip kimutyin nekikure chebo Farao ko kainenyi kekure Hatshepsut. Ko chebo Farao ini ko nekip koribe Musa koek werinyi. Kero ko kale king'ap kobata nito kekure Thutmose nekicheptonyi ko Hatshepsut. Konyo chi as nekiba ang'wan nekekure Thutmose nebo somok. Ko Thutmose nebo somok ini ko nekinyo kobounis kibagenge koboto chebi kabo ka Farao nekikanam Musa. Kale ako Farao nitoni ne kimiten wakati nebo komongu lagokab Israel. Kikure Thutmose. Nga kikas kele komongu keutab Farao komeche itebege kele ki Farao ngo nekimong'une lagokab Israel kimi eutab ngo kekure Thutmose. Kakono katindiot ole kitaundagei. Eng yutok keker kele kaka mi kasarta neitei koyekiet eng kasarta nekibo Joseph ne kiyomtoi logoiwek chemechen kiyoe kit age tugul eng ortinwek cheichen, lakini eng let ko ngap koit akot koit kasarta nemakomeche konai chi ngilen kele amdoindet anum kotep kole yai ne eng yo kele acha makimeche kenai. Betutab Jumapili ko betutab Jumapili kakeng'at ng'atutiet ako makimeche kenai ngoi ng'o kimeche imitei iyae kasit eng betusiek lo. Ako eng betutab tai nebo wikit ne Jumapili ko yeking'at baunatetab ng'ony kebendi kilosu cheptolelisiek eng betunot kele mami betusiek sabato angot nda kiune komakemeche kekas. Boisienyo keboisie kasarta nekitindoi nguno ak yep koit kasarta nemakomukokse kwaak kiy konai Jehova kito neitech. Kinai Jehova kito nekiito Joseph akoi tun koterteris lagokab Israeliek. Yutok atindiot nenwach ole taundagei ole kisinde kitabutab komong'u. Ameche ateb mwalimu nerubei asikobit kotestai akine eng yoto. Kongoi mising kiboitinik chekatundou. Kimi Musa kitabutab komong'u ko kakuyenyi eng Yahudi ko kainaik. Amu mwoe eng kitabutab komong'u agenge. Kale chu anyun kainaikab werikab Israel chekiit Misri. So ngoliot Exodus Ingereza ko kainaik chebo biik
chebo bororiet nokotoige kong'ete Abraham. Abraham kouyo kakemwoiwech ak werinyin netai Isaac. Isaac nekinyokosich werik oeng, Jacobo ak Esau. Komasta Esau koek oret age, matakesub atindionyi. Ako tun koek Esau bunik chebo tupchenyu kouyo kakemwoiwech. Kosich Jacobo lagok 12. Kong'et lakwet nebo 12, lakwet nekikure Joseph eng kwenutab lagokyun, kealda inendet kong'et 11. Ya kakialda amu kabit rubet eng likimenyei. Kealdochi emet nebo Misri nemi laitoriat nekakekas kele kekikure Farao. Farao ko kainet title nekergei ak president. Lakini kimi Farao alake kou ye kakomwoiwech Aramaru. Ko ngisomanate ikasate ko kiit kasarta nekakochang'a lagokab Israel. Kingobwone Jacobo ak werikyik 11 ko kibwone ko 70 kityo. Kimuchi keit kele 1, 2, 3, 50, 56, 69, 70. Kichoto kityo. Kimatisak. Ko kingotestai koberu Jehova lagokab Israel, kotesak akile kingomandoi lagochu ing let. Ko kimanda 600,000 600,000 chekimanda kong'ete emetab Misri kokakomanda Jehova eng eutab Musa. Ibwat biik 70 akosich alak 100 ak ingen ile kibeku biik alake, kibeku boisiek, kobeku alake mionwek, makiiti chot. Lakini chekimanda kabisa murenik ak chepyosok lagok 100. Ako kinai ile lagokab Israel kimakoiti ngotin, kimakeiti chepyosok ak kimakeiti lagok. Ko murenik chekibendoti chekimen 100,000 ko chekimanda eng emetab Misri. Kakiit anyun banda nemeche kamach kouit. Kang'et agenge eng Farao nemengen Joseph koker kole angotesakse bichu betut eng betut. Ngokila kekere kesiche, ingen ile iberu Jehova amune sikisiet nebo lagokab Israel. Kekochi kebirto lagokab Israel komie. Kebirto kabisa kekochi boisionik chekinyalil amu kangomwoiwech Lilian ko kinyolilso lagokab Israel nebo kong'ut. Kikius icheket. Amu kakius keboisie ng'olyon kile immigrants, biik chekamong'une sang akomeche koib bounatenyo. Ko kito nekimwa Farao ak kandoik chemi kole ngotosise kotkotesak bichu kochang'a kotuitoskei ak bunikyok chemi sang. Akon konam bunichoto komut akoib emenyo. Ko ng'o nekose ng'alechatak kele ng'wanit nekakemwoun kele bwone bunik ako chu ko bunik chemi yu. Ko bunichu mi yu koboru kele kanamgei ak bunik chun alak chumbo sang olin komaking'etu. Iwe agenge kitabutab Komong'u kaitetab 9 isoman akoi 12. Ale kilenji biikyok okero chang biikab werikab Israel kosirech ako kimen taman. Kale ongeng'omenji anyun simatikotesak bichu. Amu ngot kemetochi boroindo konamegei ak bunikyok sikobit komandech eng emoni. Kale sikeribgei, kale kinde anyun kiptainik akenam chepyosok chekimi yotok chebo sikisho akelechi chepyosok chotok okere lakwa age tugul nekisichei kot kesich ako muren oket akowirchi ainetab Nile ko kakome. Kot ko chepto omete
Akile konget kakemwochi kengat chepyosokab sikisho kounoto kale kiiywei Jehova chepyosochu chebo sikisho. Ng'olyot nekimwa akile komwochi kolech angomete angomatobar bichu angomatobar ng'etik matobar murenik ang'i amu tobar kole chepyosok kowol ng'olyot agenge kale kokelechi chorono chepyoset mitei sikisiet komeche kosich lakwet kale kotomo keitu kokikesich lakwet ko nguno kale makinyoru boroindo kesich kenam ketoret chepyoset ketoret ing yon kale ngeitu kokiketoret chepyoset kokomong lagok as komakas laitoriat kokas ngalechu kole ne chekamwa chepyosochu ak acheket katasaru kale kelech aunyi lagok che murenik simakiker keung'a lagok agenge nguno kaitene nakibendi kokisich Musa akine ngiwo oeng amu atutosi ng'alechu oeng chepyosokab sikisho ak sigetab Musa kakisich Musa eng oeng kaitet agenge akoi kaitetab 10 kiwo chito nebo oretab Lawi nikitum cheptab Lawi akimanach osotiononotok akisich ngetet akingoker kole kararan lakwani ako lakwet nemie kokunyi inendet ing arawek 3 chepyosani kekure Jekobet ko kametab Musa. Bororietab Lawi ko lagok chikitisik ing bororietab Israel chikikakikochi icheket kotis bororiet nebo lagokab Israel na ile kokotesak ing emoni kesich Musa eng betusiek chik sigetab Musa komelen kikisich eng oret nebo boiboiyet kakisich Musa eng betusiekab ng'oiyondit betusiekab nyalilda chekinyolili bororiet nebo Jehova bororiet nekikur icheket kong'ete emet nekibo sang kotindoi rubet komutu emet nebo bounatetab Farao timanyor lagokab Israel ripset nebo Jehova sinai ile Jehova koboisie oratinwek chechang ing sorunetab biik. Farao ini ko ki kiptaiyat amu kale ki kiptaiyat inendet nekikikere ko Mungu nenywa. Inendet age tugul amu ikere boisiet nekiyoe lagokab Israel eng tekset nekitekso ko kotiech komin emet kabisa akile ngot ikere pyramids cho kikichob eng Egypt cho nyikisen ko biik chekicham kotieche kimeng'wet akolou suswek kong'ete ainetab Nile akolou ng'ung'unyek chebo ng'aniek chebo nyanja koboto koik ko ki lagokab Israel kikibirto murenik ak tibik ako kikile sikerib bichu matesak kobirte tamameiyo alake ko kikibir taman kenyalil birtoet nekikibir ko kikile sikeistochi murenik simakosikishe chi. Kaboisie Jehova eng yu konet kole maborisiet nekacheng chi koboisie sikobit kong'eme bororiet nebo Jehova. Ngoboisie rotwetab chok kotindoi Jehova irimet ak ng'otwet neribe biikchik. Koboisie Jehova chepyosokab sikisho korib bororiet chebo murenik ng'etik chekakisich sikobit kerib keswek chetun konyoru borotet kolanda boisiet nekiyai Jehova kokure Abraham. Komiset nebo Jehova komabetei. Katebene tebut eng yun kole melen kiingen chepyosochu chebo sikisho makityo amu kiingen Jehova. Kit nekiyai chepyosochu ko kiyai kit nekibor kole matingobo Misri ako chepyosokab sikisho komai kiptubotoi nebo komiset nebo kiptainik-kwak chetororen amu laitoriandenwa ko kimokyin kele takakisichis akochang'a biik. Eng sigetab Musa eng yu
ko kikakesib Musa kokakomwoiwech arap Maru komut chepto Farao nekimi oinou akoi kwerinyi amu lakinam Musa ine kakile kikakosiche kobet ine kecheng oret nekiung'e lakwani arawek somok yakoshong lakwani kokimit kale kechop kitonget nekikimal ak keker kabisa kerib akomut kamet ak chepkamet age ak ipkonde cherungut ko ingen ile beek chebo Nile korote kotokyingei Mediterranean Sea ko amu rote kole kecheng kuno kobun cherungut mi cherungushek kimase komi lekayatak chebune beek eng yu nekergei no bune melishek ko lakwani koriboti kamet eng loindo kamwoiwech sirutikab Jehova eng yu kole kingoit yoto kole koteb kole kakenyor chepto Farao kolech ng'o nini en poker koyokto tibik alak ipkeker kele ko lakwa kole ko lakwanato kolech okono sikobit orib ipkomwaita komwochi sigikyik ka Farao kole kong'et agenge eng yu ing tibik alak chekami yu kolech ara kapkecheng'un cheplakwet ko ngipkecheng'e cheplakwet ko kamet netokonyitat chego totindoi chego kabisa amu kokisich lakwet totindoi arawek somok komatakochuchuni lakwet tomo koit kenyit kot agenge kong'et kamet chekobet ipkorib werinyi akonet naat komie kele kenyisiek 7 chebo lakwet kobo komonut eng kamet amu ineti kamet itonwek tugul ak itondo age tugul nebo kimnotet nebo Jehova ko kibois kametab Musa eng yu kotikon lakwet eng betusiek chebo ming'inatetab werinyi koribchin chebo Farao ngolin kolen achicha kakiribwo lakwet lakwani kakiribwo atindoi boiboiyet amu tun anyoru lakwaniton keborwech yuto komie kele ingen Jehova amune ngobi usisiet kochenge Jehova bikyik cheribe bikyik kenam kamet korib werinyi kong'et kamet kokochi lakwet ng'alek akong'ololchi kotomining kenyisiek 12 chekitebe kap Farao kap chepto kot kosoman somanet kakile kinyor kito nekikure comprehensive education neiboru kele mainetkei ng'oliot agenge kitnetkei ng'alecheu chu kale kinetkei hesabuk Musa hesabuk chekinetkei kale kimechan anan kisomonchi mising chekile geometry sikobit konai kole ngechoran yu ak yu komong'u ne ak ni ngechoran square ni kou ne geometry likichop kabisa ko kichop kabisa Musa eng somanenyi nekisoman eng degree nenyi nekisoman yoto kisoman ng'alekab tekset notok amune likikitech pyramids chebo Egypt amu inendet kisomanchi engineer sinai ile Musa ko kiberur Jehova kiwong somanet tugul nebo Misri na ile Misri ko ki hali civilization eng kenyisiek choto ko ki Misri ko kitindoi bounotet nekim kosir bounotosiek alak ko kikobut Babylon kobutyo Assyria ko kikim Egypt amu kitindoi asikarik ak karik chekikimen chekikiywei kisoman Musa kotindoi ng'alek chebo komonutiet komisetab Jehova eng Musa komise Jehova kole kenyisiek 12 chemite ka Farao ing koitetab 7 akoi 9 komwoiwech kole king'ololchi Jehova eng kemboi ak bet konet icheket kolech maning'wong emoni kobo biik alak konai kole motepche keny akowendi tun besho komanda lagokab Israel koba emet nebo kamiset kainet Musa ko kikikochi kainet nebo kanamunik chebo Misri
Kanet noton nebo kamunik ab Misri ko kikure Hamos. Amu Mos ing yun ko ki Farao. Kelech kikuren Hamos amu kikimut ne oinet. Nyokobwa Yahudik komwa kole kainenyi kekure Moshe. Neiboru kole kikimong'une kwenutab oinet. Ako kirib Jehova eng oino. Ne nekamwoiwech eng yu. Kenetech sigetab Musa ak chepyosokab sigisho kele indochin Jehova sorunindet. Netun kosoru biikchik kotindoi eunek Jehova. Koboisie biik chebo bororiosiek chebo Misri, chepyosokab sigisho, mabar lakwa. Ak kerib Musa. Oinono kengochi sigikchik ko ki kabwatutikwak. Eng let ko ki tetutietab Jehova. Amu ng'o lakwet nekinde oino nemamuchi kobar tiong'ik. Mi ndarok chemi ong'atet. Mi ndarok chemi oino. Mi tiong'ik chekimuchi kobar Musa. Lakini kirib eutab Jehova. Kamet kosub komutyo. Akoi tun konyor ka Farao. Ko kingonyor cheptab Farao ko kindochi Jehova akine. Kesomesha lakwani kobor leu itondab Jehova. Ameche akes amwa ale sigetab Musa komelen kwong'utiet kityo. Mi amune. Amune ko sorunindet. Ne tayun kekose kele Musa ko kerkeindab Jeiso. Likikisikto Jeiso akine ko kikisich ko kang'et laitoriat komeche koboris ak keng'at ng'atutiet kemach kebar lagok. Kemwoito lakwet Jeiso, Joseph ak Maria koba emetab Misri. Misri ini ole kikiborune nyeindab Jehova. Sorunindet nebo kipsengwet ak ng'ony. Koero atindiotab Musa ak atindiotab Jeiso. Eng tayun kanetisyenyo konamegei kibagenge. Atoche ale ongetestai kenetkei ng'alechu. Akisisin atindiot nebo banda. Nekakesunet nebo banda ini ko bandab Canaan nebo kipsengwet. Kongoi mising. Katach kiboition nerube. Kongoi mising. Tinye aramal question. Yes. Ama itany mwalimu nerube. Ko kameche amwa eng ng'aliotab Musa. Ale koker atindiot ole wetoi kong'etegei ole kaketaune akoi koitu kemeche kebar werik akoi koitu kesiche Musa ipkoname cheptab Farao. Eng oret nenegei ikere ile tindoi Jehova tetutiet akobo lagokab Israeliek. Mametoi ako ngaikere kowendi kuyo yoitu kasit mising kotesakse kowendi koyoitu saidi kotesetai koboru Jehova tetutik. Kame kityo ngasomanwo kito neuni si yekibendi kinetigei kenai kele mi ng'oliot neng'etunot ne akoi kiro kosuldo eng kokoshek chemite tai. Kitabutab Taunet 15:13. Kala kilenji Jehova Abraham, nenyun iman ile eku lagokuk toek eng emet nemaneng'wa akot ichek bichotok akonyalil ichek eng kenyisiek 400. Ak tun arwokyini bororionoto akine netun bendi lagokuk kootei ak yeibata notok komong koboto tuguk chechang. Kimwa Jehova komwochi Abraham komaunatet nekalenji tun bendi lagokuk. Kaiker lagokab Israelia kokakoba ipkoit emetab Misri ipkeyochi tuguk choto kenyalil ak kekochi boisiet nekim. Lakini kale Jehova akoi tun arwokyi akine emonotok ak atyai lagochu akomong'u ak borotet neo. Ameche iro agenge kora eng yo komong'u 12:40. Komwa kaitet 40 kole kale kikakotebe anyun lagokab Israel Misri kenyisiek 430. Ak kingakobata kenyisiek chotok 430 komanda eng betunotok lugosiek tugul chebo Jehova eng emetab Misri. Nyikenyoru kosuldo ng'alionotok ketestai kinetigei. Lakini nguno kotekekere ng'aliono kale tun mandoi. Kongoi kanato nakameche ates. Kenyisiek 400 sokobo sorunet. Kongoi mising. Kakiro ole kakesisindo
kenai ole kibunu lagokab Israel kele chu tugul ko kayamiset nekikakikochi Abraham. Or nekakiborwech ole kimong'undo lagokab Israel kot koitu Misri kot kinyalil. Ko kitesetai anyun kakimut kikesich lakwet Moses kot komut chebo Farao yu kakekochi chepyosok sikisho kele kebar werik chekakisich amu kakoek a threat eng emetab Misri. Kakoek kit nekakokon kotobotyo kanyekesich lagok ak kakobarait kou kikakiyoisechi Abraham. Kakochang'a kingobwone kwatakwek kakile ki 70. Nguno kakochang'a kotko kakotobotyo biikab Misri kole kakochang'a bichu. Kotko kakokon kiyoto kele kebar werik amu kingen kele werik cheindochin emet mami chepyosok cheindochin emet. Kakikochi chepyosok sikisho kakiro kele ki plan kiboindet noto kakikochi chepyosok sikisho kobar werik chekakisich. Konyo Jehova kointervenen. Eng kipkoite chepyosok sikisho kele kami chepyoso nemoche kosikis eng kipkoite kakesich lakwet. Ko kimakomi or age tugul netikomuchi kobar werichoto. Kotestai anyun koiyo komie akoeche kou yekikamwa Jehova. Mami chi neimuchi kowech kit nekaship komwa Jehova. Kit nekaship komwa Jehova kosuldoi. Ma chito Jehova asikomwa lembech. Amami kit nekemwoe Jehova nemaisuldoi. Karibu anyun kibendi kwang'wan kasi nemwoe kit nekiyai sobetab Musa kowalak. Kakimut Musa kotab Farao, cheptab Farao. Ko ngomi yutok anyun kekere kele amu inendet ko kakinet korok kakomwoi Pastor Nyalile akobo kanetishet nekikinet. Kingokakebar lagok chun werik ko ngap keuny ak nyokonyor cheptab Farao komutchigei. Ako kakonyor chepkamet kolechin kibo cheng'un chito neribun lakwet. Ko ngecheng'e maid neribe lakwet ko ki maid ko king'onye koek kametab lakwet nekaik maid kora. Ko kikiliponchi kametab Musa korib lakwetnyi Musa. Ko kiek kelchin netya ipkotestai kametab Musa korib lakwetnyi nekitokorerie. Akobai amelen kibai kityo. Kikochi kanetishet nekikararan. Kikochi kanetishet konai eng betusiek choto ng'ering'en akot kingen achek tugul eng atebet nebo kawaida kele kwonyik anan chepyosok ko icheket cheneti lagok. Kengen kele kanetishet nekinyor Musa ko kanetishet neki eng baadaye nyokotoret eng sobenyi eng kayanenyi ak eng sobet nekindochin lagokab Israel. Sobet nekipkotoret kora komite kap cheptab Farao nekikonai baadaye kole mabakoi nga kikab laitoriat nekimuchi kotinye tuguk tugul chekitinye access chebo tuguk chebo bounatet. Nekikere eng yoto kele ki eng tai yo ko mara kitaeku inendet laitoriat kora. Lakini meche sikero kele ne nekiwalak anan ne nekiyaak eng sobetab Musa kotko walak kotko matakotebi eng yoto eng kap laitoriat asikoek laitoriat. Kinyorchini kitabutab Komong'u 2:11 akoi 25. Ko neas kateb sirindetab lesson kole ne nekiyaak nekiwal ole kitokyingei sobetab Musa ak ne nekimuchi kinetkei eng atindionoto. Ko asame sisomonchigei kityo eng kitabutab Komong'u 2:11 akoi 25 amu kakwo kasarta. Atwae kityongan yoto kityongan eng kit tuguk tutigin chekimuchi kenai kele ne nekiyaak. Eng koitet 11 akoi 12 eng yotok Komong'u 2:11 akoi 12 komwae akobo yekingokakoet Musa mising eng Misri. Ko eng yutok kakenai kele amu kikakoet Musa ko kingomite Misri ko kingen ine kole mabo emoni. Eng kanetishet nekikakonyor eng kamet ko kingen kole inendet koter ak bichu. Kingen kole inendet ko Ebranindet. Kekase anyun kele kingo betusiek alak ko kikere as kwendoti ko kakenai kele kikinyalili mising kaketoi kenyalil kotestai kobarait katab Jacobo. Kakobarait mising kot keyai kolyanyi kou yekakamwa Pastor Nyalile kole kikiyai icheket koek otwoge ak kinyalil mising. Ko kingotokwendoti Musa koker Misrindet age konyalili Ebranindet.
kusich king'wan nenyone sinyen impulse nekinyo kityongon neibwo neng'wan imuchi iroo angen ale ongen akwege eng mugulelwekwak ndataiwendi chito siro amu ngap komi sinyen cho ikere ile choklen nondindet ne kotoikere kopire alake konyone kito nenyone kityo impulse ile kalya kabar chinyoni so kokakile kingotakwendi Musa kokeroti biik chi kole koro Misirindet koborye Ebranindet ko kingokuskong Musa koker kimase ak kimase komami chi nekere ko nerei ine kosich kingosich king'wan kotal Misirindet akobar amu ng'wonindo nekitinye kikose inendet kole kaai justice amu kero kole this is not right alianye kotal kakoro kole ngomakiro chi kotal chit kai kobar akotub eng anyek mami chi age tugul nekikere inendet ko kit netai noto nekiwal sobetab Musa nga kimokokere chi that was a turning point that was noto kito nekikosten the life nebo Musa kochenjen nekataiku laitoriat anan kotepche sikotawalan ko eng yoto ko kingoboris Musa ko kichenjen ak ki age tugul eng sobenyi ko ne nekitestai kong'ete yoto kakobar chito ak kakotub mami chi age tugul nekero kotebi as eng betut nekirube kwas kokeny Musa eng yuto komi kora kokeris kora Ebranindet ak Ebranindet kobiregei kotebe kolechi kalya si oboryegei okwege kalya si amune sibir ching'wo ameche itesetai isoman yoto kole kalya simber ching'wo kong'et ing yoto agenge eng Ebranichu ichegei sinyen Musa ak chutok somok ichegei Ebranik chutok kokolechi nini ng'o koindeun eung'ung iegu bounindet asieku kirwogindet nyo imuch irwokseiwech atyo kolechi anan ilen ibara kou yekibore Misirindet kotobot as Musa eng yotok akone kole kit nekyoe alen makero chi kokakokenai ki ko eng yotok ko kimelen kele kikakosisyo kikakonaak lakini kimongen Musa kai kityongon eng yu kityo kabita whistleblower nekamwochi Musa konai kole we are aware of this kiingen tuguk chekiyai kingen kele kibarakitu ako kimokokere chi ko kingonai Musa kole kikenaak ko kinaat mising kitesetai ng'alek eng background nenyinet kikoit ng'alek akot koit laitoriat olin kikemwochi kelechi ikere Musa ini kotinye ng'olyon amu chichi kokekas kele kikobar Misirindet akotub ako mara kocheng'e sikong'et Musa kotestai kocheng ako kochang'a bichu cheng'e asikobit kocheng timit nyi asinyikopatrol the government asikoek kandoindet inendet ako kinoe ne ko yekakokas anyun koityi Farao ng'alechu kole kit nemite kityongoni amu makimuchi kimatakebara lakini kebare inendet ko kingekobwat ko kikitesetai eng wakati noto kecheng'e as Musa inendet kebar ko kingonai Musa kole kakenai ko kitobot Musa mising ngisoman eng Koitet 15 kemwoe kele kitobot mising koro kole the only thing neoe ko amwei eng emoni kobwat kit agenge kityo kole mami kiy age tugul netokonyoru makonyoru bounatet amu ngokakonaak kuni ko kakoyait ami eng ng'oi kekase eng yoto kele kimwei as Musa kwa emet nekile Midian yoto sinyen eng betusiek chebo rani ko Saudi Arabia angen ale ongen tugul biik Saudi Arabia nabendi biik kotinye lagok ikase biik kele bendi Saudi Arabia ko olindo ole kimwechi Musa kong'ete Misri ko kingwo anyun Musa koit Misri ko kingotokotepche eng kainet age eng yo koit tibikab Jethro kobwone nyikosilchin beek nego ko kingobwa kiyong'atet emet nekiwo
Kakong'ete anyun kakenai kele Misri ko ki emet nekararan nekifertile nekimi tuguk tugul. Mi amitwogik kit notok amune sikingokakomi Joseph yundok ko kingobwa lagokab Jacobo yundok ko amu kimi nenyi kiami amitwogik. Oroni kakwas Musano ong'ete. Ko ing yitokomi aino koitas lagok tibik 7 chebo Jethro nyokosilchin beek nego. Ko kingotokosile beek tibichu koit mestowek chekinyokonaki beek nego. Akoon tibik kobo Jethro. Ko kingoon tibik Jethro kong'et as Musa akosor tibichutok kokaikoi mechu kai chikeyoki nego asikobit kolya kwek sikomweso tibichu kai. Iship koit kas tibichu kai 7 kapkwan. Kong'ep koit kapkwani kolenji kwani kalya lagochu ngoshoitu rar mapema. Kolenji acha ikingen nenyi mi chi nekasorwech kang'et mestowek koimech akoonwech. Ko kamite chi Ebronindet nekami aino kosorwech. Kolenji kwan kongamomutu chichoto nyokwamis. Kolenji kongamomutu chichoto nyokwamis rani eng yu. Kokipkemut Musa. Kokingimut Musa nyokotebi eng kap Jethro kekase kele kitebi eng betusiek chetya kwek. Kingoit betusiek kitebi eng kap Jethro kot kikochi chepto chechotok 7 agenge eng chotok 7 nekikure Zipora kotun. Ko kingotebi eng betusiek chotok kengen kele sobetab Musa ko kiyai Jehova kunotok kwa emonotok kibo Saudi Arabia. Ko kingokakong'et kingen kele betusiek ata chekitar Musa, kenyisiek chekitar Musa ko kenyisiek 120. Kenyisiek 40 ngap betusiek kenyisiek chun alak ngele kenyisiek 7 anan 5 ko chekitepche ak kamet konyoru foundation nekikararan nekinet kamet. Lakini kenyisiek tugul chekingen ko kenyisiek 40 ko kingomi kap cheptab Farao. Ko kinyoru education kanetisiet nekibo kwong'ut nebo leadership nebo kanisiet nekinyo eng baadaye nyokotoret kingondochi lagokab Israel. Kenyisiek 40 alak ko chekinyokotar eng kap Jethro. Komite kap Jethro komite kanetisiet age neui kora nekikorom nekinyo koyoki nego. Ne eng yoto koyoki nego ko kineti Jehova koek humble, koek chi nenyenyekevu. Kingen eng yo kele kingobore Ebrani, kingobore Misrindet sinyen komelen kele kikit nekibwat eng muguleldanyin kole alyochi chichi. Kibar kityo eng impulse nekimokotinye patience. Kimosich kit nekimuch komuita kora kole alya. Lakini kibar eng impulse nekinam kityo akobar akotub. Lakini eng yu kakonyo kap Jethro. Ko kibun ong'atet, kibun chikibun tugul chekiuen, chekimuchi konet Jehova akoyakan nego. Ongen okwek kole nego ko kit melen kele rahisi. Koyakan nego konet patience. Che eng baadaye nyokoek kanetisionotok kit nekibo kamanut mising kondochin lagokab Israel. Ko kindochin Jehova asikobit koek mestowot nemie netinye muitaet. Ko ne nekakinetkei eng yu? Kichop Jehova sarunet eng yotok kaisoman eng kitabutab Komong'u 2 kaitet 23 akoi 25 kale kingobata kimuchi kesoman eng yotok 2 kitabutab Komong'u 2 kaitet 23 akoi 25 komwae yotok kole ak yekingobata betusiek chechang kome laitoriatab Misri ak kitikenso eng ng'wonindo lagokab Israel amu oktwoknatet ak kiriryo ak kiit rirek kwak oldab Kamuktaindet amu otwoknatet ak kikas Kamuktaindet tikenoikwak ak kibwat Kamuktaindet kayamisenyi nekiyamishi Abraham ak Isaac ak Jacobo ak kiker Kamuktaindet lagokab Israel ak kinai Kamuktaindet kit neu. Akas anyun ki ing betusiek chematyanit kabek kenyisiek chotok kora ko kime laitoriat nekimite eng betusiek chotok ak kiker Jehova usonoik ak kiker Jehova nyalilda nekibune lagokab Israel.
Ko ne nekakenetkei eng yutok? Kakinetkei ne eng kurgani? Kami tebutiet eng yo korok nekateb kole ne nekimuchi kinetkei? Ne nekimuchi kinetkei akobo kingowalak sobetab Musa? Ko kanetutiet nekakinetkei eng yutok, kito netai ko wakati nebo Jehova. God's timing is not ours. Kit nekakomwa Jehova eng sait kwai inendet. Makimuchi kewal kiy age tugul. Kimache Musa kotelelchi biikchi akosor. Kingen kele kiship kondoe tetutietab Jehova Musa kwai kit nekiyai. Lakini kimeche kochop Jehova asikobit kosor. Kibwati Musa kole kisoru kingobare Misirindet ko kisoru Ebranindet. Lakini kimko tetutietab Jehova notok. Kiship kondoe akwai kit nekimeche kwai kosor biikchi. Lakini kiingen Jehova kole mite wakati ne inegei. God's timing is perfect. Kiingen Jehova kole mi wakati nenyone nenyokoboisie Musa asikobit kosor lagokab Israel eng tugul, ma agenge inegei notok kikayai. Ako kakoinetkei kele muitaet ak kayanet nebunu kipsengwet, kakenai kele ki muitaet eng yotok ko kibunu kipsengwet amu makitinye achek tugul anan makitinye kiy age tugul nekimuchi keyai eng makenyo akiterter anan kisuldae kit yemami Jehova. Kit age nekakinetegei ko amune nebo ong'atet. Wilderness seasons are purposeful. Kimi amune sikobun Musa ong'atet, kimi amune sikonyalil Musa eng ong'atet. Eng chekibune tugul cheng'wonen, kingwo Saudi Arabia Musa ko kimakobirutiet anan kimakobirutiet kenyalil inendet. Kichobe inendet Jehova akobo boisiet nekibo tai. Eng kenyisiek chotok 40 ko kinetkei Musa koek neiming'inegei, nemuitoi akonetkei akobo leadership anan kandoinatet kingoyoki kechirek. Kito age nekakinetkei kora kochule Jehova anan kochule Jehova oretab Musa. Kale Jehova eng sisek chekimuchi makinai, komite betusiek mi seasons che ngap kebune eng sobenyo, ngap komi tugun cheng'wonen che ngap kebune, ko ngap kekere kouo mami Jehova lakini mi Jehova orit notok. Kingen eng lagokab Israel, kingen eng Shadrach ak Meshach kele kingomi maat ko kimi chito nebo takwek nebo ang'wan. Ko ngap kebune ng'wonindo neng'wan saidi lakini michi inai ile koinyege komi chito nebo oeng. Notok ko Jehova nemi koboten. Memi kityo mi malaikayang'ung. Akot ngibune cheng'wonen akikose ile imi kityongon, komi Jehova neboten. Nebo kito age kora nekakinetkei kokosin Jehova icheket chekinyalili. Kakiro eng kitabut nekakisoman eng Koitet 23 akoi 25 kekas kele kiit rirekab lagokab Israel Jehova. Amelen kikase Jehova rirekab icheket chekuse. Kase Jehova rirekab kwonyik cheuse boisiekwak. Kase Jehova akokere Jehova boisiek cheinyalili chepyosokwak. Kale rirekab Israel ko kiityi Jehova kou yekakisoman. Ako kiker Jehova akobo icheket akonai kole soru Jehova icheket kiyokto Musa kwo kokeny ipkosor icheket. Kit age nekakinetkei ko oleibo ko kit nebo kamanut. Kakiro eng yo kombelu sobet anan koboru konoe Musa matingingwendi kap Farao komining, ko still kitinye background nebo ko Ebranindet, kongen kole Ebranindet. Ko kinai Musa kole inendet akonai biikchi. Nga kiyet inendet eng kap Farao, komelen kele ki-identifienkei inendet kuwo kap Farao. Kitinye talbis, kitinye atebet anan kitinye sobet nekararan mising eng kap laitoriat.
ko kiidentifangei inendet mising ak chekinyalildos. Kingotelel inendet eng komasta nebo biikchik, ko kiibet tuguk tugul anan kiibet laitornatet. Lakini notok ko ki tetutietab kipsengwet, kurset nekitabanat. Kimeng'is Musa, kakenai eng yo kele kimeng'is eng kenyisiek 120, artam komitei Kabarao, artam komitei Kapchetro, ak chebo let artam komuti lagokab Israel eng ong'atet. Kikure banatak lung'unyatetab ong'atet. Ko kateb sirindet, kasoman tebutiet nekateb sirindet eng yo. Kateb eng yo kole kale was it God's plan that kale tos ki tetutietab Jehovah kobar Musa Misirindet? Kale tos ki tetutietab Jehovah kobar Misirindet? Ngotko mau notok konetech ne atindiondenito? Kale tos ng'ete Jehovah koisto betusiek kasarta age akoboisie eng orenyi nemakat, atyo kole kerchine ak kitabutab Romanik 8:28 ko ne nekimuchi kenyoru eng yotok. Eng yotok ko maimuchi kimoko tetutietab Jehovah kobar Misirindet Musa. Lakini kaiborwech eng yotok kole kingokakobar Musa amu kiboisie kityongon kito nekirio kityongon eng muguleldonyi nekimatet, ko kaiborwech eng yotok kele kingorio kounotok kilen inendet justice anan kaai kito nekameche atoret chinyu. Ko melen kile ki tetutietab Jehovah, amelen kikacham kounotok. Kikayai Jehovah lakini kiboisie notok Jehovah asikobit kosor biikchik eng baadaye. Kobor eng yotok kole mametoi Jehovah chito kokakolewen koboisie eng betusiek akot ndelel, akot ndekayai kit nemanyalu, komuchi konyoun kat Jehovah akoboisie Jehovah yotok kora koliptenin ak iyai boisiet nemakun. Obwoti eng betusiek chekibo Jonah, ongen tuguk chekiyai Jonah, obwat tuguk chekiyai Abraham akot akine, lakini kiboisie ng'o Jehovah. Mametoi Jehovah chi yemeche koboisie, imuchi koboisie Jehovah age tugul akochobe Jehovah akobo boisienyi. Tos mi chi netinye tebut eng yotok? Tuget nekikabit akobo Musa kokakobar akobar chito Misri ko ki neregek chetindoi chi tugul. Kotab koteb chito age kole kotikibar Musa akonyochi kat Jehova, kotos ngwa chito age ne kristianindet kwai rumisiet akobar age kou ne? Ameche kemwa kele kimi amune eng Musa nekimeche koboisie Jehova inendet. Amu rumisiet nekiboisie kobar kokere komeche korib chetupcho. Ko kiit ripotit notok Farao. Ako kitet Jehova koek betut nekimondoi Musa kwo sang'utab bounotoni. Kenyisiek 40 chekakotebi kaplaitoriat ko kikakonetkei koyam. Kiingen kabisa kole une Misri. Ingen kabisa asikarik kole une. Ingen bounatotet nebo Farao kole une. Ko kikakombori Jehova kabisa leu ng'uny ing kergeindo nebo Misri ak nyalilda, komanda inendet. Komanda Musa ko kimeche sikowek Musa ing kabwatutik konaigei. Nole eng Kingereza, come back to your senses. Iwege eng kabwatutikuk inai ile iung'o akai ak imyeno. So banda nekioktoi kokere kole kakimeche kebara. Iman ko kiwo banda. Ipkotebi Kapchetro kenyisiek 40. Kenyisiek 40 chekipkotebi akile kipkoekan nego. Na chitab degree, kipsomaniat,
nekisoman komie ibotebi ak nego komang'ololi, nego ko tiong'ik alak che ngoker tiondo age komarwoe tebe yoto, nai ile kenyisiek 40. Noto sikokemwoe kele kiuit kutitab Musa ako kerkeit Musa kuye kakoberberit kobanato nabo kenyisiek 40. Makong'ololi ak kele ingen kityo nole kityo shop wege yo. Nego choto kityo ng'ololchin nego molu. So nguno yo kilen communication ak ng'ololi chito age ak chito age siwolji sikas kutit age ak inam ishapen your language ak your speech ko kibet. Koek speechless. Nengong'ala kole chobo ngechirek yu ak yu ak yu. Ko kingakobet kunoto kole mamuchi ang'alal amu nguno wikit nenyone nekibendi kokemutech keker Musa nemakong'ololi. Kakoek chi nekakobalyachit. Ko chi nebalyach komong'u ng'alek lakini kikonyikisit ng'elyepta. Kororonen kabwatutik, kere komie, kosei, lakini ng'alalet ko kikomasta. Nito nekemwoiwech kole koborwech kole Jehova kotindoi tetutiet neimuti chinyi amu meche koek sarunindet. Amu tun kakoit yoto ko yoto nekipkomut Jehova koborchi nekitou wikit konye, wikit nenyone kolale maat. Konyanyun Jehova mwenyewe koborgei. Lesson nebo rani ko kanetkei kito agenge nebo komonut ale Jehova ko kiitoi bororiet, inendet nekweriei. Kemut lagokab Israel, lagokab Abraham, lagokab Isaac, lagokab Jacob kobo otwog'natet. Nyalilda nebo Misri ko nyalildab emoni. Chenge Jehova komutech Canaan nekimut lagokab Israel. Nyalilda nekinyor Musa ko nyalilwogik chekitindoi akichek. Cherech kenai ng'alechu kele matondo nyalilwogik chekenyoru ra kosir chekinyor Musa. Kergei ai kitiongon fashion kimiono. Nyalilda nekibo Musa kobo Misri. Nyalilda nyo rani kobo yo imi yobo oling'wong, emeng'ung, kokweng'ung, biikuk, kaniseng'ung. Kotoretech Jehova sikenai inendet mising ak kenet kele mi Jehova kobotech tomoutyenech. Kongoi. Kongoi. In other words, God was setting a stage for his performance in life nebo Musa. Kichobe oret asikobit koboisie Musa. Mi tebutiet eng yo kotomo atar, komi tebutiet eng yo nekateb chitab lesson eng komut kasi kole kit nebo kamanut noto kateb eng komut kasi kole kiamune asikong'et Jehova komkony lagokab in Ebranic anan lagokab Israel komeng'is eng Egypt ole kikinyalili. Ako amune sikitebi Jehova kosis mising koek konyolilso koek keny amaship kosar icheket. Kale ibwat kora ile eng chito age tugul komuch konyalil kosubkei ak sobenyi. Eng betusiek choto kosubkei ak yeimuchi konyalil chito eng kasarta notok. So kokateb ing yotok, kokameche awal ing yotok ko eng kuye kakasomanwech atasomane kurganatak. Kale kiamune asikotebi lagokab Israel eng Egypt eng emet nekinyalili. Nyotok kameche asoman kit nekakasoman aramaru eng taunet 15 kaite 13 ak 14 eng nwakindo. Kamwa nyotok kole aketyini notok kurganatak akesoman. Kale akilenji Jehova Abraham, nai anyun iman ile eku lagokuk toek eng emet nenywa akot ichek bichotok akonyalil ichek eng kenyisiek 400 ak tun arwokyini bororionotok akine netun bendi lagokuk koote ak yeibata notok komong koboto tuguk chechang
Ako iwendi inye eng kalyet ole mi kwanishekuk kitubin yetun ilel. So ko nito komelen kele ki kit nekityo eng ghafla. Ni ko maonatet kikachop komwa Jehova komwachi Abraham kole tun eku lagokuk kotwokik eng emetab tondit. Ko kakiro komi lagochu lagokab Israel emetab tondit. Kala eku otwokik kenyisiek ata? Bokol ang'wan. Komelen kele ki kit nekibo ghafla kityo nekibit kityo kele kaek kityo kami eunikab operation lakini kimi Jehova ako kinotok ko kit nekikachop komwa Jehova. Ko kit nekamwa Jehova kosuldoi nemate. Amache ateshi Eva ale akot eng kwenunyo eng tuguk chekiyoe amu kimi ng'ony nebo tengek komite ikere nguno amu kararan amu kikisir kemuchi keker kele kiyaak na ako kimi Jehova mami betut nekimakomi Jehova. Kimite Jehova eng bet ak kemboi eng oret age tugul ole kibune kakeker kong'etege kap Abraham kakomwochi Jehova. Ko ikere kinyokoba lagokab Israel koba Egypt kokabendi kocheng'ete amitwogik amu kakoet rubet. Akoitita oloto ako kimite ng'etab kamet nekikalech atkinyo abwotitoi akere kouni kolechini achicha kwalda ng'etab kamet. Akikere ile Jehova nemite tai already nda chito no ikere koito anget nebune laitoriat ikere ko Jehova nendoi. Kakondoita eng oret, kakonda Musa ipkondoita ipkochopchi ole nyokobendi. Nga nyokoboisie eng yu biik aker uchungu nebo lagokab Israel. Ko achek akotinye akot ndeiyoe nemie komi chito age ne akoi koker koya. Lakini tos ilen kasis Jehova anan kalya akot nakakatakomwa eng yo kemwa Eva ile iro Romanik 28 abwoti ale kakemwa Romanik 28 koitet Romanik 8 koitet 28 amu yoe Jehova kiy age tugul Eng wakati nenyi. yes eng wakati nenyi ko akot ndang'wanen anan koune kotinye Jehova oret neimondoen ak kwae chemiachen. Koi ngiker let ile kimatamite yu ndakima kou kinye akot ng'wonindo nekiabunu ko ngap ibwat ko sobekab kong amu ikere Jehova nekimang'unen nekimong'un kotomo imang'une Misri neng'ung'et abwoti ale mebwoti lakini age tugul eng agenge ko kikomang'unen Jehova Misri neng'wan. Ako ikere ile ndakimabunu Misri ndakimakinet aku Musa nekikiyat kinet komuita. Angap abwati ale kakicham oyoki kechirek eng tulwetab yun kole kinoto nekiyoe Jehova konet asikobit amuita akanai andochini biik alak akaneti biik alak. Ko ikere ile kayai Jehova tuguk alak chekingitepche ile anegei nekikochin arib ng'ororek ak nego eng tulwet barak lakini kakiyae Jehova tetutik chemiachen eng inye. Ko ngilosu Jehova eng age tugul. Kongoi mising. Kongoi eng kanetik kaketar lesson nebo rani. Kongoi Lilian eng ng'oliondono. Eng chi tugul anan eng sobetab kimugulmet komi tuguk chechang chekebune. Either imi Misri ku yekamwa Lilian ko ngimi Misri anan ngimi ma imi ma nelole inai ile memi kityo. Kur Jehova neng'ung ngimi ak Jehova neng'ung komami kiy neui. When God is involved, nothing is impossible. Yes. Ko ngoberurech Jehova akoribech akoi wikit nenyone. Ko wikit nenyone kinetigei akobo ma nelale eng tumdo anan tumdo nelale. Ko tokotin tugul ko ngondoiwok eng wikit akoi ketuye tugul ko ngotinye tebutik kosirwech anan ngotinye tebutik anan ngimeche lesson nitok nebo taunet nitok nikile Exodus ko ui kanisetab Seventh Day anan inyoru chi nebo Seventh Day akilechin kameche lesson ini okwek anyorchini ano asikobit kesoman kibagenge kebe step by step kou ye kakesisin tugul asikebe tugul kemuven tugul kibagenge ngondoiwok Jehova ko tos mi chi netokotinye ng'ol man ko ngomami kesoe ongesa
Jehova nebo torornatet, Jehova nenyo, Jehova nekilosu eng atkan kora. Kitinye kongoi Jehova nenyo kaiumech rani ak kakinetkei akobo taunetab sobetab lagokab Israel. Konech asikobit koek kanetut nitok ak kenain mising akobo mieindong'ung ak chomyeng'ung ak boisiet neimuchi iboisienech eng sobenyo nebo nyalunatet. Kongoi Jehova nenyo amu mewirtoi age tugul nenyalulat iboisie notok. Notok ko kit nebo kamanut kenai kele akot achek chemakitile kiy imuchi iboisienech Jehova nenyo. Konech asikobit kenain mising. Konech kakuyet ne inegei, rang'wetab mirmiriet ne tilil asikobit ketienenkei eng betusiek chekimite cheuchu chebo wasetabkei. Kenain eng kiy age tugul yekabit ng'wonindo. Ko yekabit ng'wonindo chekebune Jehova nenyo kokonech matkedwelene ak keker nyalilda nekibune ako sikobit kekerin inye Jehova nenyo. Indoiwech eng wikini tugul, eng boisionik tugul chemi tainyo Jehova, ak icheket chemoe kokas ng'olyondoni. Indochi icheket Jehova ak kinyitab mirmiriet asikobit kokuyen ak kokerin. Indoiwech akoi ketuye kora eng kasarta neuni yekitesetai kinetigei akobo bukuit nebo komong'u. Ng'waak mieindong'ung koyokse eng kipsengwet amu kisoe ak kilosun eng kainet nebo Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Oberur age.